bevek ule resmi zo channel ka lo ma chu hei review kan lu ma hian ke mani channel vel introduction kan lo soi zoi tanga achan chu video kan nei ve nol to hemi chung hian ke mani channel le ke mani ron indin chodam vel engma hi kan lo la soi ngai lo kha wang han le clarify du tlem kan nei ta ama saberin ke ma hi kaming chu tia sa nia chuan he channel hi 2020 sang ni som ni khan kan thian ho ke rot sanga rempuya elvisa tivel hian kan siam ta hei riding lampanga tuisa ve kha kan ni ta ama ro chu channel vel kha kan la ngai to ngai lo chu wangzon tuna youtube motorcycling content lampang siam mizo ho nungzuin ti hian YouTube channel te siam vela ti hang kan ti ta chong kan din chho mop ta member hi kanom venol to amaro ju camera ma hen ke ma big cho hi ka langin hei hemi presenter ang do hi ka ni ta khawang han channel hi ke ma big cho mo ti thin dein lom ta kha ani lo ti ha kalo soi fia ve zoi du ne chu chu apoi moi men pon ni chong lo ta amaro chu kalo soi fia ve zoi ne chonin kan bike review to lampang kal taila kan bike review tur hi TVS Apache RTR 310 ania chuan ama sain he bike hi KCTVS lampangin phal takin review turin ti hian min koltira amar chu review man hei sum ti vel hi engma kan phut lo ta kha wang khan kan du kan soi thea tha kan ti lo lai te fak char ang kha ni don lo hei chu ke mani honest opinion ang tak kha ni dona chuan he bike hi tha ti na kan nga jok ma tha lo ti ai chuan khoi tang kan tang engine tang hian tran taila engine hi 312cc ania chuan cc hi ate dan tak hi a then hin kan lo la hre lo takin engine hemi pumpui size ang ro thi ni lo ta cc ti han hemi engine size pumpui ang hi ni ang tor hen a then hin kan lo ngai thina amara chu cc tak hi cubic capacity ti na nia chumi chu a combustion chamber a volume soina ni meita combustion chamber chu hei a piston up and down a move na khami space khami le apu na lai ber a engine ina power siam na lai ber khat meita cc chu ama saberin a engine specs so han soi phot taila kachin sia sengvek lo zo chon heda tang ken pa mega 35 bhp 9700 rpm ha pe choka 28.7 newton meters of torque 6650 rpm ha pe chokta single cylinder nia dual overhead camshaft ania chuan liquid cooled 6-speed gearbox chuan hemi engine hi asial na chu reverse incline engine ni ta hi RR310 apo khan anon mang to tuna hen RTR han mang veleta chuan slipper na clutch ania hei chu soifia vak angain ka relawa chuan quick shifter haron nei boka hi quick shifter hi up and down aron nei ta up shift le auto blipper kha anei ta hemi kan soi chiang zoi ga quick shifter a thodan hi chumi kan soi main clutchless shifting chungchang ka soi phodanga bike eng po a hian clutch tel lo hian gear hi thlak thei renga engine le a gearbox hi hetia kan tlan hian load la renga ngan ta khawang khan gear po thlak thei lo ta clutch kan me chi hian a load kha ein remove ta te mang hetia ein a load tiếng nói mình sẽ thêm mấy cái chuông kha upshift clutch chelo upshift du hian a lever a hian tlemin pressure pesa taila kha hetia power kan off zok chung khan khami chung te khan load kha ein remove zeu ta ni chu khami ein remove zeu a han gear kha osam tak khan ein shift chho thei ta chu clutch mit mi lo ni chu amaro chu kha ti smooth ve de hlangai ta chuan auto blipa ve thung chuan a engine hetia throttle kan off chi hian rpm sanga te engine braking kan te me kha om je chu a gearbox na engine hi a hnuk tila a swalong chu khami ha load khawm thota pressure khawm thota kha engine speed le a gearbox a speed kha kan han match zeu kha chuan khata han no stress zone kan te me nga chumi a chuan load gearbox ina load a lak lo light te ha chete om tai chu khami ha engine speed le a ke speed kha in match ngai ta khami tur khan totally ting an blip zeu ta khami margin claim te a han khami no stress zone te a han gear kha osam do na thak thei ta chu tlat ngai me lo ni chu chumi chu om je tak chu upshift ta chuan throttle kan peta power ha kan kat zeu ba han gear kha lu chawang
chuan downshift ve thunga chuan throttle ha kan kat ta chuanin power kan pek le zeu khan a ke speed le engine speed khain milta gearbox ti zoking gearbox speed le engine speed khain milta khamia khan no stress zone har nam le zeu ta khami chung khan gear a shift le thei ta enju khami kha clutchless shifting zia tak chuni ta du chon nangani ba ka po hai quick shifter nei lo po try ve chun la ama ro chu hemi hi tlema practice ve deuh hlek lo chun smooth deuh ti hi a har veng lenga chuan le close ratio bike ho ang gear in nei deuh hlek mo in hlat lo a hen awl sam deuh bik ta chuanin quick shifter a chuan han lut taila a throttle so wire mangani lo ta throttle cable mangani lo ta tlang puin throttle hi cable in adjust da khami kha hedia kan hong han throttle body a han aronin hong ta kan her polen hong ta chon kan tha le ein khar ta khami kha ain hon le khar kha wire hian ain pot kual thin ta lai throttle ran hen amero chu hemi bike a hi chuan electronic aron mangta electrical motor mo I servo motor antimaya chu throttle heta position le headlight position kha ain match ta cable tel mi lowin ti hian kan hon khan hetlama han loin hong ve zel ta electric in chu eng lo vak chu signal chu quick shifter auto blip tho theina che chu ta I hei V40 vela quick shifter kan hmu ne hen anglo deuh hlek ta V4 da chu in shit angin throttle cable la mangta upshifter hi john kha ka soi tong khan power cut zoi kha ni ta kha de kha chu I throttle body close khalo ponen tin mani power cut zoi ang po khan ati theita amar chu auto blip tak hi power pek zoi ang kha a thei ve lo ta ha wang khan downshift hi om ve lo ta V4 ve hen hetai chuan electric in a control to ni wangin khami ha power pek zeu ngai a khan rom pe zeu theita chong kat zeu ngai po na kat zeu theita khami kha headlight a gear shifter bula sensor lai bok lian deuh tol hena control ta kan upshift don le kan downshift don ha sensor om ta kha khan alo control zeu ta power katemo pek zeu kha wang khan gear hi ten touch ngai mi lo khan ten upshift downshift kha theita chu quick shifter ka soi fia thiam dan ta se hei han soi bel tur chu om thona nga chu kha jong kha soi phot mera chuan mod sang nei ta mod pali nei ta urban rain palin lo panga he dai chun urban rain sport track le supermoto nei ta hengoi a power pack chuda hi ai nang lo deuh veka I chenju in ang teu de pom ta amar chu kha chu electronic sa kan soinga chuan a engine hi a chak thok khat view in kan ria chuan a gear ratio vel poi a dik khop maya engine po hi power nei ve view hei 300cc bike dang halen chuan power nei sang ber chu ni lowa tok nei sang ber po ni lowa amaro chu a power pack chudan hi a khal tu ten kan hre chak du khop me mi phi deuh lo me khawang han a power hi chu a tha view a da phot taila chuan a engine hi reverse incline engine ngan ti to ha reverse incline chu a ma bang ka soi fe to I right to college video han RR3 ten a han je chu a engine hi tilam zong hian a hmalampang a chunglampang engine chunglampang mo a blockhead lampang hi atlang puin a hmalampang zong deuh hen a hoi thin ta amara chu hetai jon a hnung lampang deuh hlek hian tin aron hoita a piston hi ti hian hnung lampang hoi zong deuh tin up and down in kalta ni chu hmalampang hoi zong lan hei hian handling lampang vel anglo bo benefit nei no la exhaust manifold poi a hnung lampang han tin aron chuak dei ta hi a hmalampang han hetin a kual ve rui lo ta hei hian a hmalampang han tlem in space hi a dawol deuh ta hei hian a rake angle hi tlem in aron ti steep deuh hlek thei ta hetian va pha doi ni lo in tin a rake angle kan ti chu a fork hi ti hian om ta het lampang zong deuh te het lampang zong deuh te nam thei ta khami angle ha ni mai ta chuan kha angle hi tin aron ti hnung lampang hret thei ta a kepma hi khan a handling a puye me ma a kul ran tir pha ta chuan hemi a manifold a hnung lampang chuk hi I that lo na chu nei ve thoda thatna nei rolin a that lo na pakhat chu hemi a manifold hi kan chon vel zone taka ong wang hen tlem hian hi thi rom pe chuk ve deuh hlek duwa I hemi a manifold ta hen hi chill chun da ta hemi hi chill dan da hi a hnung monoshock a hnung suspension hemi spring hi atinem ve deuh thei ta hemi wang hen engine sat deuh hian handling danglam te hi om theita khami ve nang khan ta han shield hi shield thi non da ta amaro chu hi shield thi a sir lampang hoi zong hinan da ve lo ta hemi hi han da ve ta serang zon khami tlema
engine na tlai chon ve ron ur thin kha chu a zia de hlek do amaro chu a heat ron chu kha chu a thale thalo ni thei ta hei thasi kha te jon anuam do lo tuk ta ni puya hei jon hin vak lo ta kha wang han khami kha chu disadvantage ani rolin thasi kha jo advantage ani le dei thei ta chon a exhaust no thi a anal ve khop me anal kan tiriawa ma exhaust hi stock exhaust ni ma a ring ro ang renga I a engine hian ri a nei tamro RR3 ten ai khan a ring zok katia RR3 ten kha chu hetlai khu tu deuh kha nei wang hana ti zoi zok an mai the hei chu khu tu vela om vak lo wang hen aron ring tariu in ka ria chuan exhaust note chu kan lo play nga anal phiana atang hei ari hi miron pam ka ti mai ti han engine chu kan soi zo thuak chu ni ta tuna handling lampang kan soi vele ta nga amala ma USD fork nal tak mai ron nei ta chon nong ma hen monoshock preload adjust thei chon hemi hi a base version ni ta hemi bike hi build to order ki tom ne ta khami han ki na kan soi zau de nga tuna kan soi tur chu build to order han a front fork hi adjust thei aron chom thei ta chu hemi compression le rebound preload ti vela adjust thein ka thria kha chu ka chiang chi big lo amar chu hemi base version ai chon amalam pang adjust thei lo ni hnung lam pai chu preload adjust thei ta hemi hi a handling hi anu mang reng khop mai hei te na red doin long chon 9 vel chu ka pek ka ringa 9.5 vel te zo kang achan chu soi sel na tur em ha ka nei lo tat me handling hi amaro chu I kong sulat la hen tlem chon a so khau ve deuh ka tia amaro chu kha a sot khau kha I tlan sak don de chon a thale dei jok tho ta kha wang han hei chu mani mandu da nang azir han to ta hei tlan sak khelo pong kong ko la hen tlema stiff deuh hlek khi a ngit jok ta control pon nuam jok ta control pe jok a sudul dul lang hei chu kan du jong lo sudul dul kha chu tlem jong kong che deuh hlek a jon an nuam ani mai the maro chu heta ri kong bol ang mai mai ang hi chu a manage thei viawa kha wang khan a suspension le a handling ti velang hi jon a tha thokat view in gan ria a wheelbase hi 1358 mm ani ta I a bike hi a len melang hu hian a wheelbase hi chutil tuina thui lo ta khami kha pakhat kan soi ta kang khan hemi reverse incline engine ina aron kentel thei ang deuh chu ni ta chuan at frame hi split trellis frame an ti ta omji tak chu tlai chin frame top hi sakhatan ta heta hin aronin bol betle ta hemi hi a frame anon ti dan hi a sial khop me heta hen in hu theng hemi panel hi plastic ani mi lawa a frame in hetlai a seat pe ti vel vo be nana ti chho ani ta hi design a kalvek ta design hi aron nal khome style khazu kan na soi ta nga chuan hemi frame ti expose te hi anal kan ti khop me a ke lam pangan chukla taila a brake hi soi phot taila a malam pa han 300 mm pedal disc aron nei ta chuan a brake caliper hi readily mounted and ta readily mounted chu ama bang ka soi fe tho ka soi lenga I anat in chel da na hi ni mai ta a caliper heta a fork na in zom dan hi mo anat thi hei tunaka eng lawang zong hian ti hian akalta I readily mounted azon readily mounted lo chon heti zong hian ti zong hian lut ta kha adang lam na chon mai ta readily mounted le mounted lo zu readily mounted hi a stiff zok ta advantage nei zok a tha zok ani top mai chuan a line hi steel braided vek ani ta vibranium ani ta hemi a master cylinder le caliper hi chuan steel braided line ka sen an vok te chuan a hnung le ma hian ABS nei ve ta hnung lam pang hi a switch off thei ta ABS hi malam pang chu switch off thei lo wa chon ABS hi a tho dan hi ABS thok tur khop jong kala tlan big lo wa khawang khan a thok khar ning chu ka ti mai khami tho dan ta ko chu kala soi ching thei lo kan na chak de ngan na tlam pui lo ta hi register lo la ni wang khan a brake chu soi sel tur wa kan nei lo chon a tire hi kal taila a tire hi Michelin Road 5 ron chom ta
he tire hi atrak khop mai stock tire anga chon ron chom thaber pol niang ron chom thaber potila aswal long Michelin Road 5 hi i hei grip nei thasi i dei rei tho si ang hinita grip nei tha zo hei TVS pon Euro grip 10 nei ta chon Apollo Apo H1 grip nei tha carcass ru tha mo radial tire de nom ta maro chu heng ho hi TVS Pro Tor nga phei ju aral chak khop me khawa han Michelin Road 5 hi ju to po to reng ta grip nei tha tho weta po tha dry po tha ral har chu ti longa ral muang de lek mo khati han ta chu wang jon tire hi ju du thu sam 110 malam pa manga nunga hen 150 mangta kong ko ya hen hi naked bike hi ju tlang puin a nervous de lek thina a front end lampang hi hei heartbreaking ti han thilung hliam lampang ni loin brake na lutuk ang tai pa han malampang hi tian tle min wobul lang de hi om thin ta khami vel kha ta hi jong ka keima khal do chang ka experience mi lo kha wang han a forks le ti vel hi ju a handling thum ju a that to ka chuan koi zigzag ni chong loin koi po ol sama a koi nget khop mai boka chuan handling chu a thavial na chu ko soi sel na pakha chu a foot pack hit lem hian a position chu nuam viau na chu a ma sha ka de shoot a ol shata heya hian chete hian han hungta ta han extend thei om tak chu ni atlai in vuada hi kha chu a ti kala mulem lo na chu thei tura jong ka nga khamia extend nung shata mot lem in chho shata son jon du thu sam niang tlang chak puinan ang vel zon mo next a zon ergonomics kan soi tanga a riding position ti le si thai ti ve a si thai ti 800 mm ania hei han en top hi zon a lian ang renga tri bayom de hlek ta amaro chu han thut chi hi zon in rakhal hi a ol sam phiana rina hian zon alo jang bok ta 169 kg nin ka hria ka hre cholo zon in rakhal ol sam me ma han lek kol vel kha a har sami lo bike rita ni mi lo he bike ki ai en top hi zon alien ve ang renga ha wang han tlem zona hlom de hlek ta amaro chu han thut chi vel zon anuam viwa chuan a si thi a hnung lampang han ta hen pom eu hi ron ma hei hi thut nuam berem chu ka hlo mi patan bi khian tlem zon hlai hi a sorry ve de hlek mai theta ma se a hnung tak hi chu kala chuang bik lawa ka then te ka phur zon a than ti viau tho ta jin chuan nom lo na mem ka hrelo te chon a sang tre pa ma se sang lo vel chi ang khani ta chuan a rider seat hi chu social tur va kom lo in ra khala no ma tlai hi I atengki hi alien viau na jo het in a zen thade hle ka tlai hen in ra khal ol sam turin hi anon design hi thakop mai chuan anom ani mai mo chuan ergonomics soilai mekin comfort ang zon han soi taila engine hi vibration hi awom ve de hlek ta hei TVS te chu an soi sena lian ber than chu vibration tam lu tuk ti hi ni thin ta amaro chu hetai zon vibration chu awom thowa handlebar le footpack vela hen amaro chu hei ngai mo tham mang chu ni hen ke ju ga hrelowa chuan a clutch hi a sak over lo ta mana num tok vela chuan khami a clutch ve kan soi line RR3 te na kan soi sel ka nin ber kha chu a clutch le a brake lever ha a falla lu to kan kun jung tang lo sei over chung lo nen khami kha vap me do ham va ban va ngai glove ne pheka zon har khop me kha anor fix ta tu na hen adjustable lever a lelam hanon vo ta kha chu RR tanga RTR thajok na li tak ga jong ga da chan chu ba ban tha lo mi kho zon ting ai da va khawm lo ta chuanin a switch gears ho ta hen I touch lampang sai ta hen switch ne tam khop me hengo hi nge ho jun kina kan na soi so je langa amaro chu a switch gears ho hi a thakop me quality chuan a sitting ergonomics kan sai khan poimo ber handlebar footpack relation hedi kan thut dan position khamo kha naked bike I motor design an tiang handlebar nai deuh hemi tanki ti do kan ti do mi toy deuh ang chi antinan motor design a chon alar ber ho chu MT le Duke tiang vel hui ni ta kha tiang design khan nei lo ta hei chu
hyper naked ang type deuh design ang hiron nei ta I handlebar hi tian kan thu thian tlema wa ban ve deuh chu ngai amaro chu ha thak tham ani lo tlem wa ban ve me ti thutung u tang ha kan ni lo ta chete te wa ban ve de tang da kha kha ke ju ko du dan tak zo ni ta thutung u ta ha jon chuan handlebar hi voi tang rang khop me chuan handlebar hi tapered handlebar non mang ta ang lo la hen amum cha deuh hlaka hetlama din azin pheile ta chuan handlebar hi a voi tang rang ka ti to ha hi avoid mà mua cái tia trang cho mà sẽ avoid đủ dọc tay cái nôm lệ thâu ta ý chuẩn mirror về hiện sẽ lệ tay là mirror hi en anh nuông khát vía và build quality hi chắc khóc mấy mirror stock mirror à chuẩn mirror ha kami design về cái sợi tàu rồi style lắm pa hàng cal tay là style ju tối giống sợi chuẩn mỗi cái khóc mấy cái chuẩn anh nào hay naked bike cả chuẩn anh nào cái là thì better hiel mấy thầy ta kami looks te khazu ka sei to photo nang subjective anta thenjon nal lo in ti mai te thenjon nal in ti view mai the amara zo hemi kha khalna chinang midang ho ka muhen nal lo ti hi kala tong mi lo wa I a headlight te hi ang lo min remind do nei chu MT09 kami chok lu yang jok kha kami remind lek lek a hemi a pian thla ni mo amara zo tlai a radiator guard veron da hi Ducati Street Fighter kami ha angro watia kami MT09 le hemi Ducati Street Fighter in mix sang do han tila solong chon anung lama malam pang hi soi jo phot ta forks upside down fork na tak meron mga hi looks chon ni lawin performance po PM ta mara chu looks hi chu bonus mo nal khop ma chuan this le ti velom dam po hu aron moi ang reng khop me readily mounted kan soi tong khan heng vel jong hi bike chang kang ho component sang vek hiron mangta chon hi nekina kan soi jaw bok ta nga TV so hen compromise anon nei mi lo tiang hen chon tiang lam panga hi chuan I tlai front mudguard bo hi dal khop me a alien hlai nok mau khatiang hani lo ta chuan a headlight hi eng thak khop mai zana hen LED headlight man to ja ala eng ber mai thea projector ani lawa chuan LED vel poi electronics an la headlight vel poi electronics an la soeng automatic ve ka ta a headlight hi a eng thal tuk ani top chuan a eng tha hei adar mo eng viau ang khaju om ziom lo ta adar za lo chuan hei chu adar tha eng tha bok chuan a dash ki moi khop mai RR3 te na ke mani personal akan du lo pakhat lien do chu ades kha hei hemi portrait ang zong hin anon da ta phone ang zong hin khai kha jon tian ai tilam pang zong zo khen mo om se kan te kha ron thak to ta ades po khi thar lak ani ta chuan ades chunga thil lom kha jong kin electronics an na sei ta nga chuan hei hetlai a subframe mo hetlai plastic nilawa tiang aluminium anon man chho dan vel tak hi ati hetlai tak hi ati zen pha ta tin sin ta kha khan in ra khal ati ol sam deuh zok ta hi styling le function telkop ani ta sial khop mai tlai erin tek ne ne wang vel dei ron nei ta hi a thok nge thok lo zo ka hre chiang chi lo ta tinga ta hin hei a ko chek chek mo kha tiang ji ha om ve ta chuan a loi po hi RR3 te ne hai ang lo ta ai loi hi tu han 8 spoke aron mang ta spoke hit te de lek RR3 te na khazun te ma slai de lek ang kha ti na kal ta kha khoi jok nge anal jok chu ang anal jok in ti chu ka hre lo ta ma ro chu hei hi ke jom ka choice de lek jok ta ai loi om da thi mo chon nung lam pang hi aron sen ta malam pang hi dum ta hei hi a ler vero ang ranga aron ti ler vero ka ti na ni chu a luk si mo chon anal ro phiana ron ti dan style te hi mo chon chai amono sok sen ne hen ain rem khop me chon a radiator te hi a lian thatel tol khop me chon a oil filter hi hetlam apma hen ta han rom dei ta tlai tak hi chirina the du riawa ma ro chu hemi a radiator noi chi hen hemi oil filter hi alak chu ngal thei ta hei karan man nang deuh chi hi ron manga hei hi enge a thazok lo chu khre chuang lo ta ka soi thei jong lo ta ma se
oil filter thak ve chu ati ol sam sop don jong ka ria tanki design hi moi khop mai hemi a plastic fairing vel lo hen ati lang sek khop mai a anal kan ti khop mai a tanki ti ve look shim shim zu kai anal kan ti ni top mai chuan a sei tongin radiator guard vel hit lai hin rong khu moi yang rang khop mai lai ventro te non sim le a color non ti dang zong khi a premium ngoi ani mai mo chuan hazel daila seat hi sang tuk lo ta non ti hiam deuh na ron kat thadeuh pupa a hiam ang ranga chuan nung atel hi lai seat hi kan sei tong khan tlaya aron pong te tan non siam so moi khop me ma ro chu thut khan nuam beram kha chu kan hrelo ta chuan I a exhaust so ka duai jon lian hrata hei na lo chu ni chung lo ke chu exhaust te lam pang deu moi ka ti nok lo deuh hi tlem jon lian hrat ka ti ma ro chu a hna chu thok tha aniang chu dia hei mi ti kham khopanga eng lo ha chu non style ha chu ni chung lo ta chuan a hnunga hian thei tel hi a nei lo sa ta tel kat ngai loin hemi indicator le a number plate vel holder hi chu a hagara hanai vo vekta hi tel kat chop ngai lo mo hei po hi style a chon sang khop mai kan te a style hi sang lo chon a swingam te hi KTM swingam ang lek lek ka te ano siam pheidan hi mo a swingam hi sei viewa hemi rectangle compensator khan kha chu jinghan handling lama kan sei to ta handling that jevel zo kan sei to ta chuan a color scheme shim hi chong ka soi mai pa zo hetlai a trellis frame an ron expose sa hetlai hyper spec tin non je te hei hemi te hin a looks zong hi a choi khom nal kan te khoba eng lo ha jon RR3 te na jon race spec ron te ta hen hyper spec ron te kha chu enge ang ngei to kha chu ka hre phato chi lo ta ma set lai a frame an non ti expose zeu hian atinal be mai ni he bai hi mo nar kan ti me bai ka tak he ju ke mani honest opinion nia anar khop me he bai hi a style hi ka stressful ka soisual mai the da ma ro chu TVS ho ai hian BMW hian influence an nga zok nu man nga zok tlat thiang ke jung karinga I TVS le BMW hi kalau sei lo atir han tuna han anin thun zoma hemi engine te po BMW ho design ani zok ma TVS branding chu nei ma se amaro chu an manufacture na hi India ni ta hemi BMW I CC niam lampang bike ho shim hi G310 tiang class ho mo 310cc class ho ha India manufacture va kanita khawang han BMW ho build quality nen hian ain kluk ain angreng tuna po RR310 te po BMW pon RR310 nei veta TVS in RR310 nei bok ta BMW 310 RR an ti join ga ria kha ju ming ju ga chiang tor ma se ai chi kha bo kha arong chau hai nang lo ta chu wangjon hei po hi TVS brand chu rong pu tho ma se BMW nu ma tam zok in ka ring la ta ke ju ma se kha ju ka sual thei tau ta TVS brand ka soi chen ram pang ni loin I BMW hian influence sun nei na sa khopin ga re hemi bike a hen mo a look si a chen jon TVS ani ti pon shalo eng bike ngen tin te a pache kan tinu bon hemi bike lo shalo jon in modify mi chu ti khati in te a style a he jon aron filor khop me anal ani top me mo styling hi ju han soibel vak tur ha ka hra to lo chonin electronics lampang soi ta la electronics is soi tur tam khop me he ba ki feature aron nga khop me feature nga ber tila subal lawang bai ho ajon changkang lu tuk mo ama saben ades a hang kal taila a dashboard mo a display electronics vel fan na big kan nei joinga on ta tuhan indicator na petrol flame lai chu flame rang neutral indicator lain traction control indicator chuan tlama hian engine ang lo light very lang ta hi tuna en chani ka hachi lo chuan ta hian high beam mo high beam lo ha ta ABS chuan hi cruise control ades ringot po hi soi fe tham chu ni khawang han kan soi thok menga ama saberin kan soi do han ride mode kha soi phot ride mode hi chinga nei ta
urban rain sports track le supermoto chuan urban mode rain mode ti vel hen ade sa te hen ain thak ave ta hei ati sial ro de urban mode aronom ta chuan rain mode ta halon ro sur lem kharon ma sports mode kha jutle min ate kometa rom na te kharoi thak ta chuan track mode kharon sen vu ta chuan a tlan chak tum ngai hal ruk mo chuan supermoto mode kham le ta kha chu sports mode hen ang lek leka chuan kha rpm vel ta aron fia deu ta track mode ha chuan speedometer ha te dewin ka ria kha chu chan chu track a hi chuan speed kan tlan chak zong va hriat kha poimo vak lo rpm vel kha a poimo zok hei hemi up me hian ani mei ta thak na chu tu urban mode tom ta hemi up me to phen thak top thei mo thotol ha ma se to sangai tlan lai pon ti thei urban mode na chuan hei odometer te lang dei ta range tuna petroloma ni kilometer la tlan thei zat chuan ta hen ai thak mo om na ve ha tin tachometer po tin akal to ta chuan hi engine temperature ani ta chuan hi 0 to 60 hemi 0.1 second si ju engtian lo set nge ga chi alo eme makate on odometer ma hi rain mode ni le ta ai bo sur le mong mati ha urban le rain hi power pack so hai ain ang lek lek katia maro chu rain a hen kan ngai bel ngai chu tha chong lo power hi tlem en kat develop ta urban a hen ai rpm yam lampang endinan 3000 ma 4000 rpm vel hem power hi ron siam ma ta maro chu power hi topen a hen rpm sang a hen adul le shata amaro chu power ha aron siam ma hei at peak power chu ni lo ta maro chu ron siam ma sat ta kha mi phi lop zera i mi le pelan a thak khop mai chon i rain a hi chon abs te tlem sensitive de ta power po hi tlem en katin karenga chon traction control po nei ta traction control de po electronics a tel ta quick shifter de po diglo he electronics an ta changkang khop me traction control chu a ke nung in spin chok tur mo kong nal thil tiang vela in spin chok tur veng tur hani ta traction control de po tlem sensitive de lek mai theta chuan sports mode ni le ta sports mode poi danglam le de lek ta dan hi tiang ka hen le ta chuan hi track mode ta han hei fuel size 10 ti ver track mode ai jon speedometer hi te ka ti mo ta gear indicator lian tel tol tai nama rpm hi up and down no chung le noi oma chuan top speed record oma ta hen engine temperature om bok ta sports le track ai jon a torque curve hi a linear de flek ta rpm sanga a pe chuak ta I a power hi peak power hi urban le rain a jo peak power hi rpm niam lam bang de flek 3 to 5000 rpm in car ve han pe chuak ta sports le track a kha chuan 9000 le claim rpm han pe chuan ji hang ka soi to ta kha chuan supermoto chu soi le photila supermoto chu ke ma she da sports le ti ve he ain angra ka power pack so da ja maro chu atnung abs ain kat supermoto kala pang tam lu tuk lo kha ju ka soi sul thei tho ta ma se atnung abs ain kat ti kha ju ka chianga kha jo han mai chon a right mo ta hen urban I rain sports ti vela hen urban hi kho chunga jam man nom ber om takania maro chu an nuam hi ka ti chi lo jo urban man sports hi man nom pati zo ka chuan I hemi urban le rain chau hi tir chon a man theya first servicing nu a hian sports ti veli an unlock chau ta kha in engine dei rei jok nan tvs hoin an ron ti ta kha ju thakop mai mo chen choi ngei view me theina ju a thar ti ge chon ta hi jon unlock to ta ka soi tong han urban I zone sports le traka khopuya po hen tlan hi an nuam ka ti jok tlat I sanju urban hi ju tuai hen ka in rin lo hen power hi ron siam le thut zela kha tlan chak thut kha ol ka til du ka kho chunga tan jon mi le pela jon du thu sam at phit joka ma se ke mani khal than dan de ka tia du le gear lak len de wa tia han rpm han ti san de kha thiam joka ke ma jon aba han sports le track hi man dong ko ti jok ke jon urban ti vel joka mang lu tuk lo man ve zeu chang chu ma man om wang ve shum khan mo menu akal don menu akal don jon ent ti hi me to palita menu chunga hian ne atam khop me he ta hen coolant temperature ti te range te ta rpm tiang vel mo zone right mode thi chu ni china miang tho khani ta
chuan trip details ah hian trip A B C day trip meter no day trip meter ni khala tlan zat vel ning chu chuan tah hian servicing record hi an thei ta performance record mileage 22 ni hi average mileage chu chuk chho tamang ra chuan top speed recorded mo average speed pom hata lap sti vel hi chu lap timer ni ta hi chu kan mang tong kai do no ta document ah hian hei driving license le registration ti ha upload thei to ta chu skill la tor preferences ah hian dynamic headlamp pa hian I sensor rom ta tun a hi chuan hei kanom nei a eng veng ranga kha wang khan a headlight in on lo ta DRL chu in on ta chuan om je chu chhun vela po headlight an on don lo wang ani chu ama ro chu mun thim dewa om ta la entirnan I zan mo zana to om ta la khoi tlai mo ta han sensor tlai vel hi ning ka ria kan hup china nga headlight hi a minor on eng me ang ka tai vel han sensor oma chu chuan light a eng lo ha sensor tu na hang ka hup khan a thim ta headlight sensor ang kha han headlight hi ron on ta ha dynamic headlamp pani mai ta headlamp hi off chuan I a main eng hal top don ta dynamic headlamp pom da dynamic headlamp hi so itong automatic headlamp ang timela shit hi mo sam dawang om ji chu I speed a san de headlight hi eng tula chuan khang vel po kha off thei thau ta chuan chhun vel han eng lo ta DRL chu eng ta DRL po ai automatic on off thei ta traction control kha off thei ta on thei bok ta chuan quick shifter po off thei on thei bok I quick shifter ta po a off thei ta a quick shifter kan soi zaw le de hlanga quick shifter hi a review ngin a smooth ka ti khop me ama ro chu touch tel lo shift dong kha jon tle min sak ve de hlak ka ti ra le pir ha sak de hlaka ama ro chu khami ha a disadvantage ni lo chan chu gear nem lu tuk hi riding boot vel buna I han tlan hi chuan shit lo lan hen zura zeu amo pir na tok lo ang vel hi lo om thin da khami kha tlema sak deuh wang hang kan pir chat ta le quick shifter vet on to lak lo half vela pir kha chuan kan su deuh ngong hom thin ta quick shifter hi man dan a smooth theng ber man dan chu kan upshift don yen throttle hi kan peta throttle ha engma ti chalo indian ra pir chau top san chu throttle hi thla ti pir chho ni chuan isudorang top mai chuan downshift ve thung chuan throttle thla full pa ra thlak throttle hi pek lai ra thlak chuan isudor thawang mo sugdor khain du lo ha chuan upshift do kha chuan throttle kha tir in la pek lai rang in upshift anga downshift do chuan in thla mak nga chuan downshift ang chu a man dan ka thir ka soi thiam dan ni ta chuan quick shifter re smooth kati rpm nia pokori na smooth ta kan emo quick shifter re tlem zon ra chu sak de hlek na chu ase ra sak po ha ka soyang khan a tha zok ma boot riding boot vel nen thei chuan ni do thlap kha kan ka du zok ma ge zon chuan ma se atlas me kha zon ge a sak em jong lo da quick shifter man do han a sak de hlek an ta chuan quick shifter chu off thei ta feature tam tuk mo he bike han BTO kita phezon GoPro te control thea navigation assist te ta bluetooth connectivity mo chuan connectivity bluetooth connect thea ta han call ver ron lang theta display a hen brightness lock date day night mode omle ta night mode hin nar kri zo ba zon widget sawa hi chun hemi shortcut ne bang ha sim theta speed alert chu she lo kan lo chan chakul to khen alert ron nom theta azong khani mai ta ho chu ta hen hazard light om ta indicator eng vek ang khamo chuan ta hen ang lo ne ta indicator ta hen horn
phone hi ring trap view ta hen tam ba hi ruak vek ka ti mo ta hen hei on na hi kill switch hian kill switch on chi chon me le han start na chuanin glide through technology ti hi nei delta glide through zia chu endinan traffic jam speed anga te mo ding si lo tlan de det ngai ang chi tai pa han tlat chi kan thla top ta thotol pe mi eloin da taila alat thei ama te hian a in sen ama te hian thotol hi chete te en ron peng he nom ta kha kha thotol pe ngai mi loin a thlan deuh per per ta kha kha i at thatna tur ka hriat chu endiran beginner rider ang deuh te mo i khatiang tan khan engine ti thi khut ang chi kha za thak da ang chi kha tiang kha om vak lo dona ron veng ve dona chuanin hei hian cruise control nei bok ta cruise control chu hei hetlai a button te englo hen me tur rim ta cruise control ji chu endiran kan zin na nga te amo hei phaira ma chon highway ate kan tlan wang anga hi chon ten thotol hon reng khai ngai ta hi rai nu a chon left lampang chu dengan thla thei mar chu right lampang an thla thei ve lo tlat ta khami kha i cruise control om chuan cruise control kan switch on ke onga khami kha thotol kha ti mani hon chok ngai mi lo han aloin hong reng ta han cruise control on le off na ham ta cruise control activate don khan i ka hre so zon clutch me phota ti activate hi ngai ka hre nge activate top the a hro ta chon a speed kha i tlemin amuang amo achak indu dan ti chak do han ti hian ti chhaune ta ti mon do han tin ti thak ani le ta i ai ju kat mang thiep chi lo ai zol tan mizoram kong ta jon atangka em lo mai thei ta man na chuam thonga ai ju man da hi kalat thiam chi lo mani ha han ti ve ka tu mai ngeng moni ha ron zia ka kha kha ju youtube de phot chunga yang man do in chuan hazard light om ta switch gear om dan vel po hi quality over mo mananum no jon bto kit kan soidanga bto a hen kit pahniom le ta bto dynamic kit to ma bto dynamic pro kit om le ta bto om je chu build to order ni ta hi tvs website a hen a bike hi av order thei ta i order khan a components idu dan i thlang thei endinan a ke te po hi i thlang thei mo ke color tiang velte hemi color tiang velte chuan a feature te po thlang thei ta chuan dynamic kit a hen ama i fully adjustable suspension ron nei ta kha kan soi to ta chuan brass coated chain anei bok ta chuan tpms chu tire pressure monitoring system omji chu tire pressure hi hetia i pressure gauge ne na khol chok ngai loin heta hen a desha hen ta hen electric sensor rom ta a desha hen tire pressure za ha hriat na thea hi keima jong ka dul tuk mo tire pressure hi poimo ti override ma hen ka check de zia chang no check thing chang chu ko ne ga in chir zia boka ha wang han tire pressure in ziak sa ha chu ka du thu sam ani top chuan ta hen kan chir chun zomanga bto dynamic pro kit om le ta dynamic pro kit a zon 6 axis imu inertial measurement unit le RTDSC mo race tune dynamic stability control om je tak chu achunga hen gyroscope hi om ta gyroscope kan hriat thiam dan dor jon a bike chazia a lean angle tiang te a stop ran dan tiang te a wheelie em tiang te ma wheelie ma choi em hnung choi em tiang ver ha sensor aron chom te chu gyroscope kha chumi chuan ron choma nei le ta chu da jong cornering abs cornering traction control wheelie control rear lift control tla hei chu thela cornering abs chu endina bike hi alino var hian I a brake abs sensitive de sot don ta achan chu lino vara brake me hi a sensitive le zon chu front hian grip a loose thut du big ta lino var zon tlem in traction te lo tlem de hlak tangi la kan tla na chu khami gyroscope imu khan khan a sense don ta lean angle ang lo ti ha I on ti ha sense don da kha wa khan abs te poi tlem in ti sensitive de hlak nga thodan ti danglam de hlak don ta chu tiang tho traction control po a thodan ti danglam thei ta chuan wheelie control nei ta he bike hi ka soi tong han tor ka nei veng nga chak veng rang vu da apma lam phang hi a khang du khop me ke ni bon kan ti kang pal
về là cắn khẩn han thì RPM sang đâu first gear rồi second gear lũ thút khan càng rút về thế à chuan khang te po kha sensor hena control the wheel control a jon atnung power cut jawa chuan maram panga chuk khani mai ta real lift control a hi jon atnung hetin choi vak tur kha real low sense chuan a maram pang brake thla zeu chuan nung lam pang chuk thla mo ani le mai kha jong khan ni ta hang no jon chuan ma kan sai tong khan climate control seat ani ta seat AC seat ti deuh top mai a then chuan climate control seat anh nói đến đâu khác là khá khá sát thế à chọn vót thế bốc à khá khá chú luxury feature rằng có đạt到mấy khá chú chả vía thôi mong thành đâu này đan pay chọn seat đại viên viên khá chú đủ thứ sao mà bike chút na chuyện thấy lúc mà lỗ hủ đúc ăn chi mong tha lăng vách thế nên khá tiếng này đan khan chả đón lấy cái seat khá chú chuan BTO mai baga hian touring kit ang te po om ta touring kit a zong windscreen mo ngami windshield visor ron nei ta thilaka inveng de hlak nan chuan a hnung laman saddle bag ang te po ada nol thei ta touring nan po he ba hi a that view chu karing amman hin sai ta la hemi a base model hi noi thuma kai lo set ta chu noi thum de chu poisa nga soi chuan tấm thầm về tất cả nè mai rồi chú hành nghề tua chiến cho tu na 150cc tập bộ nuôi nhị cái đậu phur to mo 250cc tập bộ nuôi nhị xieng rục tí về cái đậu phur to hi 300cc này ta 300cc đằng bom hết tiếng feature ron này hết mi man năng hi ẩm lâu sim ta hết mi feature tăng càng tục quick shifter vàng rốt bữa hen cái zone hi mình hi phu cái tia nuôi thum cái lâu hết tiếng bike trắng càng lút tục mo TVS ni lawen BMW ron thì jok ta se nghe mi pui ngai dan yang aton ti thong em ti ha han ngai to tao la i Apache ti chu hei i an brand mo recognize all sam na non da mai men ta hi chu Apache lui ho ne han in khai noi na kai zon eng ma ning ka thela ka soi dong han BMW kut chuak atam zok in ren design mo BMW ho chuak inan ron ngai to chuak thil atam zok in ka ria ta hi chon hey a value for money ti maila amana phu em ti kha a phu ka ti khop mai kai zon hemi bike ber kher he zon India manufacturer ania India manufacturer ni wang khan quality chetura hain lo a thani zon lo ngai ngot theita amaro chu a brand TVS ni lo BMW ron ti sok ta se India siam tho engti ngayang KTM da po India manufacturer da vekani to kha wang han a build quality shim hi chu soisel nak kanei lo topa aman hi phu ngoi ka hre chon review overall review mo chuan i TVS hi a brand ang hian soitela TVS hi racing lampang lu chil lu tuk brand an ni ta kha an bike ka hela shit thei ta hemi electronics feature te han compromise anon nei ve ngai lo compromise ka tiom je chu hei aman ti tlom jok nan component chedeu hlek ronda ang chi kha an nei ve ngai mang lo mo kha wang khan i bike hi chutia tlom over thei chu ani lo hrim ta hemi bike bi ka phei hi chuan chu lang sa le zual hemi man zata hetiang bike le thei hi chu le a feature ken nang temo quick shifter traction control switch traction control po adjust thei tuna hetianga quick shifter da up down phei ka chu khal la han dum ko til du hei MotoGP kad en na sada MotoGP apo hen an shift hian clutch an mangai mi to lo ta quick shifter en mang tlang pui to ta clutch mang de chu rosi te kha jon lap mang zeu ta clutch khan ma se shift nan ni lo kha chu kha khan a feature nei zong vel ngai to hi jon aman kha a phu ngoi in kan ria a fuel tank hi liter so pakhat alenga chuan petrol liter so pakhat aleng ta chuan a mileage hi i company nang claim phaizol a jon 30 km per liter ne ta amara chu aizol vela hi chuan kemani estimate roughly chuan 25 ema 24 vela ma ta hen a mileage po haron ziak ngala de sa hen kha i sai ka chiang to chi lo 22 rang 25 in kar chu ning ka ria petrol he over chu ni lo ma se he lo ang chi chu ni
chuang lo mà hay chu a manage thei ti mai ang hei ke mani ang tam poi manage thei chuan a top kharnan chuan advantages le disadvantage ka senga advantage a chuan masaberin power nei tha handling an nuam brakes tha looks nal lutuk mo chuan a price tag hi tlema man sang lampang chu ni ma se atau ka ti lo phu ka ti hemi segment a ile bike ile du hemi special de lek bike du ro ni chuan a phu lutuk ama man hi affordable de ber aniang disadvantage so sin zom taila bike shim hi trafam ki mom theilawa kha ma han disadvantage pakhat pahni khatal chu nei don ta chu da jong ke mani na apoi mo kan ti chu hei disadvantage an chiat na ne lovin an la improve thei na chu vibration reduce mo single cylinder nia 312cc line ni ve khawang khan vibration chu omlo theilo ma se vibration hi chu an la improve thei kan tianga a chiat na disadvantage kan ti chi lo nga I hei hian an la ti refine le zol thei hei bike du lo hul na tham chu ni lo a vibration hi mo an sa lo chu ti min a vibration na sa tam mai kan soi ker lo nga ma se hi om ve do hi ron improve se kan ti chuan second na chuan tlai heat ron chuak hi chon ur kha ni pui ni tu na hen lum me ma kha chu a hit vak lo ta hei hi a heat shield khu tu na hen amon shock ti salo turin an ta hei hi hedin rong khu full de lo se cooling na an ting ju ka chong rong khu full talo khu full ni pon site tal hi rong khu ta se hetlai heat ron chuak chu azia viong kati chuan a foot pack hi du ai he ma shat katia hei chu ke ni chu kan thlan du dan hi a extreme ve de thak ta kha wang khan hei chu social na lian tu ni lawa foot pack hi hei ergonomics chu sitting position chu nuam lutuk amaro chuan tlan chak don tak tak khan hei hi foot pack hi ma shat kati tai ol shat hei han nung shat ta se chuan abak chu social na em kan nei lo ta overall a chuan he bike hi chu ten a rate don taila aman le power feature zong ngai toin 9 vel ka peng kareng tlem ka soi dong ha improvement la om thei lai chu om ta khang ho kha han ti pheja chuan 10 te view mo KCTV si I dealer thar zok an nia ama ka chuan tlau TV san thin na toin KCTV san ta an chang tlung khop me a tuan tranpon lana sa khawang ha spare parts ti vel a rom boina om karing lawa I emi bike hi chu lein chirom karing lo ani top mai ke ma pon ka duang poisa nei long chon ka lei ve duang ting ve ha ta ti khan kan bike review chu zo thokhat thok to chu kan ni mai ta chuan he bike hi tuna hri chon ala in register lo wang hen ala tlan thui chi vak lo ta khawang han full right ang hi ka he tlema chak push de hlega right ang hi kan nei thau ta kha nei ki da kan la nei thei tur angai la chuan thlir tu te kan channel hi voi khatin ron len luna te chuan min lo subscribe veula video te poron ti chozel kan tum nga chuan hemi ye thu chu kan review ang te hi a tha in tinge a boring in tinge khang te lo comment ta wala hei ding chunga review te ka tum ta ma ro chu ke khamdul do kha wang khan ka thut ta nuk ta to mo style copy de ang so min lo ngai me thei ta ma ro chu kha chu kan sai zel thei lo ta review dan dang awa he ma chuan soi tong kha min lo subscribe veula chuan he bike hi indu chuan an contact number kan lo danga KCTVS in lova en ve tho don ya thlir tu te in java in ang thavek le